Kisangaza ikiumirite ntere cia Tharaka muchunjone oyo yoyodie nyuma ya maratasi ya monende kwato yandiki marietwa ya bamabarwerite mwanya kiamene kia UDA karikara nendiretirite kinyari kiangaratana kia ontobobo kadha Imuthenya ura gwithiritwe gweteretwo gakagita ara mathanduku mamuthie kunyagaru kuma Kiritaling Center cukuru-ini ya Tharaka Boys marekeirwe gintu thaa 3 cia rukiri. Thirikari ni iye kurinda usalama na ara kwina thina gwicacaga thaino mchujo nkari ciambiritie kuthi no cubite una gono kuona mtangazaji manto mesago aguthi kuringithia kura baraba bati kuringithia na antu thaino ende ba na aritwo ni beterete kuringa kura koguo antu betu barabari na ara ntura barabari kura kungia kwenda kubura metho makwa bura mona na bura tona na baraba ngetu kwina bwende gutire muntu thaino wina kasoro na wina thina na utiwo kutheta na utiwe ukwaria mantu matari mega antu bonthe bakumagaruka na nkari babanga bangwa nterimo cia Tharaka tawadini ya Nkondi kithurano giki kithima jiga watabura kirabangiritwe wega muno nyo ndingira kura gituoni gia Nkondi Primary School no ndingagira na voting aga ndingira kura nkona nembega ante baringia kura bwega na gutina thina nontu muntu ethungira ugachekwa kibande ukanengerwa ballot papers ukaringa ukamakwa na antu bakaumira bakenuka ntiko na kwina thina gituoni kindi na ingwatie nafasi ya kuria antu bakwa ituoni bibi ngebo bikari uringi bakura Nkondi ward ibwega ni bwenderete bwega butire wabwe na changamoto aringi bakura ba Nkondi ibathiku na ibaringi kura bwega na no bakira na nomination ka romba etegirie bu matokeo makoma makari nonto ndina hakika niyo gitonga kithokanga achinda ko una etegirie guchindwa na support kuthi mbere kana tugi UDA umba kuona giteki Tharaka North kiuga tena kura kungiwa na itua bimoke gopita mbete gukinyeri mathandu kwama na itua bingi gukionekania gungumania bonene butiromba gukenia aringi kura gituo takaramba ni getiko ringo kura gituo ta Eriani mwankagu mathanduko matihiko mari gituo ta Ndhanjeni mwankagu mathanduko mathire mate wagu matheri ballot papers ya kamatwa gituo ta Kamathina baya bayukia ballot material bakamata bathi kumakira kithakani baugaga gutire antu atuitoka make tukureta kiama kia UDA kirebangite u na bakauga this is what they can call kana bakuga kigio baumba gweta credible kana ithurano bia gwetegeka wananchi bakabakararia ende wokubitwe eterete kumenya by the end of the day wegwa bagatambua kithurano giki ikithurano kia arari ti gutocheria bonge bwa kuthi ikarikari hari ongere kironda sumbe tuo kiangage no twathingata kuthingata twathi twethira ballot boxes ciaya bantu chirwa gituoni kiangage arake batiri kuringirwa gia kama twakirwa mujie wa one of the competitors kana one of the aspirants ikukuri kumakagirwa na kiringa wa stamp na okaraitha chimaketwe nea mheshimiwa uraturaenda gupagete seneta mwenda gataya lakini endeno kuona imake tu antu baire peke yake na araba ukinya kagita kumwe nontu tutikwenda kwaria kwa mandu ntirona ila mbonete mabuku monde kuma ria mbere ballot book 1 mwanga ya mwisho imake tu SK gutie kinya kuungania ikuonania alafu bakaringa kinya stamp ya kuonania ya presiding officer wa proof tukiaraniria na muthuganirwa uyu na orankurukia gucwa tigiti no bwana SK Njage ngori kuma mwe rukiri muno ndathi kwa nganturani no kande gwantu bakimbira gankia na ngayanja gechima igwa kwa mujie ndaura tabako no ndego badiwa mathanduku mariogo na utie mtu kinyago ri mujie arafu after that ndego ati mathanduku ndo ndaringia borchi na mwera kuda antu opponent bako kwa mujie bakio mathanduku mariogo borchi bako thinogo batia thiba ithira mathanduku ma polling center araba ku mathanduku kwa mujie nigo ni onti responsible mathanduku karaki no responsible mathanduku piona responsible mathanduku consensus piona returning officer responsible mathanduku na consensus na county returning officer
kuendelea ndio tunataka bakwaria ntichije na nda ya komenya nda ya station komenya imbie kuendelea and I want to write my statement menye imbie kuendelea ni man twali sondi madhandiko I'm not there, my wife is not a PO, my brother is not a PO, my sister is not a crack, my maid is not a crack. So nkiripotera Waru TV kumantere Tharaka Biti wa Paul Ogwa Kabede.